Potem bomo šli pa kar hitro skozi video. Dovolite mi samo še par besed. Najprej se zahvaljujem vsem prisotnim, ker se vsaj zavedate, da je dostopnost tek na dolge proge. Če najprej bomo vsi to skupaj ugotovili leta 2025, ko bo treba vse aplikacije v zasebnem sektorju, v bančnem recimo prilagoditi slepim in slabovidnim, pa ne bo šlo v enem mesecu, verjemite mi. Pa poglejmo si kar primer davčne uprave. Konkretno aplikacije e-davki. Vmes bom ene parkrat posnetek postavil, zaradi enih par besed bom komentiral, ampak bomo na koncu odgovarjali na vprašanje. Search Google Play button. Search apps and games. Double tap to edit box. Search apps and games. Showing search suggestions. S. Sierra. B. Victor. B. K. I. Search. Double tap to activate. Keyboard hidden. Edit key. Search Google. Voice set. About these results. Sponsored. About this ad. Revolut. Install button. Edit key. Install button. Naredil hitrejš, ampak povprečen uporabnik se lovi s temi kretnjami, ki jih boste zdaj videli, in povprečen uporabnik bo, namenoma sem se v aplikaciji pri vnosu parkrat zmotil in boste videli, kako je zadevo težko popraviti. 41%. Progress bar. In progress. Progress bar. Cancel button disabled. About this ad. Open button. Edit key. Open button. Allow edit key to send you notification. Don't allow. Allow button. Edit key. Edit box. Unlabeled button. Not unlabeled button. Double tap to activate. Talkback. Talkback. Cancel. Talkback. Text system. Braille describe image. Image bom kliknil, ta describe image, bom kliknil zaradi v dobri veri, da mi bo mogoče talkback priskrbel opis gumba, na katerega želim klikniti. Pa boste videli, kakšno srečo bom imel. Double tap to activate. Not image. Disabled. Navadilo za registracji do uporabniczego rakina. Ogled C video v zinakovnym jeziku. Tenik pomik uporabnikom. O aplikacji G. V2.0 15. 052976800. Back informacy. Double tap unlabeled image. Double tap to activate unlabeled image. Double tap to activate. Da skrajšam. Vse povsod, kjer bi lahko e-davkom spodrsnilo, na vsakem bananinem olupku so se upekli. To se pravi, ni semantike, ni označenih gumbov, da ne rečem, da ni označenih niti, kjer element je aktiven, kjer je pa pasiven. Ste videli recimo gumb, nadaljuj. Jaz sploh nimam informacije, da je to gumb. Če aplikacije ne bi poznal, bi jaz lahko mirno šel mimo tega gumba, ker mi bralnik zaslona ne poda informacij, da je to gumb, da je to aktivna vsebina in se enako obravnava kot tekst s telefonsko številko, ki mimogrede jo je bralnik sicer povedal, ampak kaj meni ta telefonska številka pomeni, če ni bil na zraven napisan telefon? David Nastebelka. Edit box. Showing number keyboard. 3, 3, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 6, 6, 7, 7, 8, 8. Done. Actions available. Use tap with 3 fingers to view. Keyboard hidden. David Nastebelka. Window edit key. 32 million. Unlabeled button. Double tap to activate. Not image. Double tap to activate.
Not deleted. Disabled. Password. Edit box. Double password. Edit. Password. Password. Potterdight form no pins double co. Password. 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 Not deleted. Disabled. Applicacio edit key box local poly pin codo ali biometric nimi podaki. Is the right form no pins double co. Password. Edit box. Double tap to edit text. Showing numeric password keyboard. 4. Win. 2. Not deleted. 2. Win. Editing. 8. Editing. 4. Editing. 7. 4. Editing. Password. Edit box. Done. Window numeric password keyboard. Keyboard hidden. Potterdight form no pins double co. Password. 1 character. Edit box. Potterdight form. Password. Edit box. Double tap to edit text. Double tap and hold to lock. 5. Window new. 2. Editing. Delete. With 8. Editing. 4. 1. Editing. Password. Edit box. 7. Window numeric password keyboard. Delete. Potterdight form no pins double co. Password. 1 character. Edit. Password. 1 character. Password. 1 character. Edit box. Editing. Password. 1 character. Bullet deleted. 7. 4. Editing. Password. 7. 4. Bullet. Ker so polja za spin kode oblikovana kot so, traja ogromno časa, da ti vnos v predzadnjem polju popraviš. Password, 1 character, edit, password, 1 character, Potterdight form no pin step, password, 1 character, password, 1, password, 1, editing, password, 1 character, not deleted. Double tap to activate. 1. Window numeric password keyboard. 2. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, delete, 0, done. Applicacio edit key box local path. Done. Window. Keyboard hidden. Is the right form no pins double co. Password, 1 character, password, 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 Potterdight, password, 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 1 character, edit box, password, 1 character, edit box, not deleted. Double tap to activate. Applicacio edit. Not deleted. Double tap to activate. Not deleted. Disabled. Nazai NAB nostalgic. Vasa telefonska stebelka. Edit box. Unlabeled button. Double. VPI z lako samoslovensko telefonsko stebelko. Nekaj še mogoče par besed o razvrstitvi informacij. Ne bi bilo bolj smiselno, da bi najprej dali navodila, kakšno telefonsko številko se vnese in potem šele polje. Tu imamo obraten način. Ne? NAB pisane telefonsko stebelko bomo pozvali SMS sporazilo S-kodo. Kijo bos morali VPI versus naslednjim koraku. CSMS nis pređeli poskizit ponovno. Double tap to activate. Unlabeled. Double tap to activate. Stringent Shay S. Pogoji and Pravila Aparabe. Double unlabeled. Neoznačene elemente. Star 715 let Ali back. Unlabeled. Double tap to activate. Double Poljih, kar reče unlabeled, opozarjam samo še na to. Ne, da so samo neoznačeni. Ko jaz na njih pritisnem, niti ne dobim povratne informacije, a so se polja označila, a se niso. Kako naj povprečen uporabnik samostojno registrira e-davke, povejte mi. DA za namen registry CJ 0 operative identification J operatica in functionalnosti application J komunikacija Z operaticom obdeli moja se podaki Davino Stebelko I'm in Primex naslov Bibliska Stebelko informativnego izrakinego hotline telefonsko Stebelko in elektronski naslov Beko 10 double not deleted disabled Nazai NAB nos Vasa telephone edit box showing number keyboard 0 0 4 4 8 0 0 6 6 6 6 6 6 2 2 7 7 0 0 9 9 done not deleted disabled window edit key Nazai NAB not deleted disabled Nazai NAB not Vasa telephone 04066627009 edit box double tap showing number keyboard editing 0406662 words characters 0 4 0 6 6 6 2 7 0 9 done. Delete. 9 deleted. Vasa telefonska stebel. Edit. Unlabeled. But. VPI z lako samoslovensko. Unlabeled. Double tap to activate. Talkback menu. Talkback menu. Cancel. Talkback. Text. System. Braille. Describe image. Prej v prvem koraku. Unlabeled. Editing. 040666270. Edit. Unlabeled. But. VPI z unlabeled. Double. Stringent, unlabeled. Double tap to activate. Stringent, Pogoji and Pravila Aparabe, unlabeled. Double tap to activate.
Star SEM15 let Ali. Unlabeled. Double tap to activate. Double jim. D. 1. Window number keyboard. VPIs at Larko Samos Lovensko Telefonsko Stebelko. NAB. Done. Window number keyboard. Keyboard hidden. Double jim. DA First Zana. Beko Tem. Nardiliuj. Double. Nazai NAB. Nardiliuj. Registrarad Shade. Disabled. Nazai NAB Nost. Coder is SMS Sporazila. Edit box. Double tap to edit. Coder is SMS Sporazila. Notification shade. On. Unavailable. Off. Sat. V bistvu, kjer bomo videli vse tisto, kar smo videli že prej, samo v potencirani obliki. 1323. Applications are using your microphone. Expanded. Screen recorder. Bullet. 7 min. Collapse. Button. Stop. Button. Collapsed. Furs. Bullet. Now. Alerted. Edit key potted coder. 173,282. Let pause drab. Furs. Expand. Collapsed. Furs. Bullet. Now. Alerted. Edit key potted coder. 173,282. Let pause drab. Furs. Back. Button. Edit key. Nazai NAB. Coder is SMS. Edit box. Showing number keyboard. 4. Win. 1. Editing. 7. Editing. Edit. 3. Editing. Edit box. Double tap and hold to long press. Actions available. Use tap with 4. Editing. Edit. 8. Editing. Edit box. Is the right NAS identification. 2. Editing. Password. Edit box. Showing password keyboard. 3. Coder is SMS Sporazila. 1. 7. 3. 4. Edit box. 8. Edit. 2. Edit box. Double tap to edit text. 8. 4. Edit box. Showing number keyboard. Done. Delete. 4 deleted. 2. Is the right. 2. Editing. 8. Edit box. 2. Edit box. $sign Jeslo. Password. Edit box. Showing password keyboard. Z. S. Bullet. U. I. Bullet. L. Bullet. I. Bullet. X. X. C. Bullet. J. U. Uniform. I. Bullet. J. Bullet. 1. 4. Bullet. P. 0. P. 0. Bullet. Done. Keyboard hidden. Nazai NAB not. Coder is S1 7 3 2 8 2 $sign. Password 10 characters. Unlabeled button. Ponov no VPIs at Jeslo. Password. Edit box. Showing password keyboard. S. Sierra. Bullet. U. U. I. Bullet. L. Bullet. I. Bullet. C. Bullet. I. Bullet. J. Bullet. 1. Bullet. 4. Bullet. 0. Bullet. Done. Keyboard hidden. Coder is SMS 1 7 3 2 8 2 $sign. Password. Unlabeled. Ponov no VPIs at Jeslo. Password. 10 characters. Edit box. Unlabeled button. Is the right NAS identification J. Stebelko informative nego is recuna de hotline. Double tap to activate. POSLT to activachisko kodo po posti. Double tap to activate. Registrarad shade disabled. Nazai NAB no stabbing stebel. Notification shade. Unavailable. Off. Sat. 13. Applications are using your micro. Expanded. Collapse button. Stop button. Samo še par zaključnih besed. Kot je Tilen že omenil, glede dostopnosti aplikacije samo še to dodam. Kako naj slep naredi zadnji korak pri registraciji aplikacij, če mu bo davčna uprava poslala registracijsko kodo ali pa če bo mogel iskati papir s informativnim izračunom dohodnine. Spet bo mogel zadevo skenirati. V procesu testiranja sem to naredil in verjemite mi, OCR ni dal pravilnega rezultata, tako da efektivno aplikacije slep uporabnik sam registrirati ne more. Tako da davčna uprava, finančni upravi se izredno zahvaljujem iskreno, da mi je omogočila, da lahko to aplikacijo spet predstavim kot nedostopno aplikaciji.